بولو نا اللہ بس ایک ادھا جملہ تے موضوع شروع کرنا چاہنا اور قیامت دا دن ہوئے گا ایک گروہ بڑیاں دا اینو جوڑ کے نہ فرشتے لتر مار دے ہوئے لے کے تے دوزخ وال ٹر پین گے. میں ایت لگا پڑھنا جدوں دوزخ دے کنڈے تے جان گے نا وہ کہیں گے 1 منٹ کھلویا جی اسی نمازی نہیں ساں اسی آجی بھی ساں اسی روزے بھی دار ساں. وہ پھر دوزخ اللہ نے پوچھن دے ساڑی جرم تے گناہ کی ہے. توجہ اینج کر کے کہیں گے یا اللہ دوزخ کے سٹن تو پہلے ساڑا جرم دسیا جائے. آواز قدرت ہے کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. اوے اپنے بچیاں دی خوشی مناندے سو محمد حق بن کے آیا ہو دی خوشی. بیٹے میری بات سنو اے جلسہ شان اولیاء دا ہوئے تے لاؤ اے رسول دا اے تھے تے رسول ساکھ اٹھ کے کھڑے نے نبیاں دا نبی جدوں بھی نعرہ لانا ہے رسالت حیدری اے وڈے نعرے جڑے نا تکبیر رسالت اے نعرے لاؤ تاکہ میرے رسول دی عظمت اجاگر ہوئے. توجہ نعرہ غوثیہ جی. بس میں اگر انہاں موشگافیاں اے حق دی خوشی نہیں سو منا دے جے تسی کالے نہیں پہ گئے تے میں تھوڑے جے حق نہ قرآن چ پوچھنا ہوں بولے نہیں جے انج پڑھیا نہیں جاندہ منہ نے کان تے ہاتھ رکھ کے ٹولے لیکن میں تین علم سنان دیا. پہلا حق ذالک بان اللہ کا قوال حق. پہلا حق اللہ کنوں خوشی نہیں اللہ دی کوئی ہو تو مسلمان ہی نہیں جنہوں رب دی خوشی نہیں سارے آنو ہے نا. دوجا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ قرآن حق. ستیوی نو سارے ختم دعا کے خوشی کر دینے ایدہ مطلب ہے اللہ حق کے سارے آنو خوشی ہے قرآن حق کے سارے آنو خوشی ہے. رولا تریجے حق دا ہے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق. سورہ یونس کہیں دیئے کہ میرا رسول حق ہے. اللہ دی تے قرآن دی خوشی منانا ہے محمد دے جشن دی واری خرگ بھی دیا. بولو دے صحیح ایتھے لکھی ہے خوشی کی کرنی بولو خوشی کرے گا تو جڑا کچھ لگتا ہے. بولو دے صحیح خوشی وہ کرے گا جڑا کچھ لگتا ہے. وہ چلیا چلو 12 کہڑے پاس چلو جی 12 دی رات آ گئی چھوڑ میں بحث کرنی چونکہ دیہاتی ماحول ہے. 12 دی رات 12 دی ذرا بولتے میں تھوڑا دیر پڑھا 12 دی رات 17 دی رات یعنی جس رات میرا نبی آیا ہے تو جڑی کمی 9 دی رات 12 دی رات 17 دی رات جدوں آیا ہے پہلا کام رب نے کی کیتا ذرا توجہ کر. اوحی اللہ تعالی الی الجنت نے تسی و تزینی کا 4 نبی و اولیاء کے اللہ نے کہا جنت میک اپ کر اور ٹولیاں تو جو نہ کری ہوئے جنت میک اپ کر اپنے آپ کو سجا. یا اللہ کیوں کچان نبی اولیاء کے تیرے وچ آن والے ولیاں دا اج نبی زمین تے اتر رہے ہیں. فضاحکت فہی ضاحکۃ الی یوم القیامہ. جنت ہس پئی نبی دی آمد دا سن کے جنت تو پپڑے ہی نہیں یار نبی دی آمد دا سن کے جنت ضاحکۃ الی یوم القیامہ قیامت تک ہونا ہسدی رہے گی. ایک بار بول اور جنت ہسی 2 باری ہے. ایس ملے نو نہ چک لگا کر کنی باری ہسی ہے 2 باری. یا میرے رسول جدو آئے نے ادو ہسی ہے یا انہیں کہا یا اللہ تیرا میں نو مارنا وعدہ سی کہ میں تینوں سجا دیاں گا تے سجا
अल्लाह ने कहा मैं अली की जोड़ी तेरे च कल के सजाया नहीं तेन बोले ही नहीं तू है या हसनैन ते हसी है ओ बतूल दे बच्चियां दे हसी है या बतूल दे बाबे हसी ऐसे करते हैं जिन्हों के हाथ थले या अल्लाह कब्र च भी थले ही रह फिर समझ जन्नत या बतूल दे बाबे वाली हसी है या बतूल दे पुत्रा दे हसी हसी ये ना लीए आज ले इनकी बना हाँ हाँ जी बस जल्दी जल्दी नारे कम और मैंने टाइम ज्यादा दो तवज्जो मेरे हाल कर रहे बतूल ओनू आंदे ने जेड़ी कदी पलीत ना होवे बोलियो नहीं बतूल किनू आंदे ने जेड़ी कदी पलीत सारे उच्ची बोल जेड़ी कदी पलीत भाई मेरे को कसम चुका लै जिदन मैं जम्मिया ना मेरी बेबे 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी तुहाडी तो परेशान हो गया जंगल च मैं पढ़ रहा जिदन मैं जम्मिया मेरी अम्मा 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी तुहाडी तुसी बोलो नहीं ना हाथ खड़े करो नहीं पढ़ी जिदन मैं जम्मिया मेरी बेबे 40 दिन रोज़ा नहीं रखिया तुहाडी 40 दिन कुरान में हाथ नहीं लाया ये साड़ियाँ ने हुण मैं वेखना भी तू की करदा है ये तेरी ते मेरी माँ है कि जदों जम्मे ना 40 दिन नमाज पढ़े ना 40 दिन रोज़ा रखे ना 40 दिन कुरान में हाथ लाए 15वां रोज़ा है नबी दी बेटी ने रोज़ा रखे है नहीं 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 या अल्लाह हाथ ना दे चेक करी 15वां रोज़ा है रसूल दी धी ने रोज़ा रखे है वाला तिल हसराबाद जोहरे व सल्ला तिल असर जोर दी नमाज पढ़ के फातिमा हसन जमे है दीगर दी नमाज ले पुत्र भी मसले थे मां भी मसले थे बोले नहीं तुझे मैं 2-4 फिक्रे पढ़ जा फिर मैं मिला जुल दिया इस आलम विच आया हसन हसन हुसैन का भी मौला है वो बोलो तो सही हसन हुसैन का भी मौला है इस आलम विच आया विच फिक्रा समझ विच मौलवी तो गौंदा ना मैं तेन समझाण दिया इस आलम विच आया केड़े च मां का रोज़ा नहीं तरोड़न दिता ओए होए 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 मां का रोज़ा नहीं टुटन दिता अपनी नमाज कज़ा नहीं की ओए गल सुने जेड़े लित्तर खा के नमाज पढ़न ये साडे ने जेड़े जमदे नमाजी होने बतूल दे पुत्र जेड़े लित्तर खा के नमाज पढ़न बोल साडे ने बोल साडे ने जेड़े सुते ना उठन साडे ने जेड़े जमदे नमाजी होन नहीं अजे मजा